minta ka arko tare unay lor da kaspangut kinong Krisyan bat katto kaningut kinong yalam na ka UDP Congress MCPC lembat kiway kilapin so siya ka NPP ban Krisyan pura ya uba simpang lingdo ukertong ka NPP na mawati constituency arajar afulay kinong Krisyan na kiway ka party kibakentup iya ka Congress UDP bat MCPC kilapan pao bak jenit penyeso NPP ka jongki kadai namar baki isya nya iya ka NPP Kibladan hakate gesngi na lor uba simpang lingdo ubadai ukertong nangta uba RM Mukhim working president ke NPP hamau hati bat riboy uba Utril Pamsong MDC barim kamau hati lembat sibun kibai nong sandur select seki circle ke baper ban pediang buram iki ban pendrung iki syaka parti NPP dang dan sibun nang tay na po kay area siang circle nang tay na po soniran serum kimla ban wan namar bakalak hamjengay bat hakini ki bentaro namar ki wei ki daw ki bamla ban ki sibun ki nong yalam ki bahkmat ki khmat rang ba ki mamla ban wan mata kasngi dai kita ki program ngin senang le nang ni syakmat tapin senang i ya ki kebor ki ban senang mi nakasngi syakasngi ta kumbalong menta ni dan ya kajing kermen ka bakrau bat klemar tetien ngin poi syakathong jong kajing job rengkat kajing trelang kajing dar rengkat lang kajong pi ban ya tendrong lang ya kini kam ban sim lang ya kata kajingkit kle kajingkit kia na ka banta kalaway jong kani constituency bat na ka banta ka tiket nganong yapi what are the tien show kumalapan siya ita i working president amdan jing arta tien show na ka banta ka tiket ban panyo man hakaniru umday menuru day maphihi kipai ba jong kani ka constituency kinong tray party jong kani constituency bat mentaru ladang adu tiket day maphi ba penduk mo kadai kumta te handre haba mabi di klamra syo ya kerteng ga jono haba laksakut tang kerteng jonga kabat ngandai mangahi utau kertong jong ke NPP nang ne na po mawati constituency